What's up my people, what's up guys, it's your boy again muko ngenda mbibabwira bahaye ikaze mu kinyejana cy'ibicucu, bahaye ikaze mu kinyejana cy'abasazi. Aha n'ahandi ndavuga social media, ndavuga TikTok, ndavuga YouTube, ndavuga Telegram, ndavuga Snapchat, ndavuga za Instagram, ndavuga Marira, ndavuga imbuga nyinshi zitandukanye aho bisaba kwigira umusazi cyangwa se kwigira igicucu kugira ngo bashe kubona amaronko. Ngubu biragoye gutandukanya umusazi n'umuntu muzima, dore ko usigaye uhura n'umuntu mu muhanda yambaye ibintu bicitse, yambaye cyangwa se yikoze ibintu bitandukanye, ariko waza gusubiza amaso inyuma, waza kureba ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu no umukire no umuherwe kubera kwigira ikigoryi. Guys, ahangaha biragoye kubona umuntu ukoresha social media utarigeze kwigira ikintu cy'igicucu cyangwa se ngo akora ibintu by'ububwa kugira ngo abashe kubona ibiceri. So guys, ushobora no kubikora utari muri shaka ibiceri, aho kugira ngo ube umustar cyangwa se abantu benshi bawe bakumenye bamenye ibyo ukora. Imbere ndakubeshya kangereba nk'urugero rukuru y'ubyutse mu gitondo ugafata agafone kawe ukajya imbere ya kamera ugafata utuvideo uri kubyina, ugafata utuvideo uri gukora ibintu bitandukanye, man muri kwigira igicucu, kwigira umusazi. Ahubwo ni ngombwa ni courage, komereza aho ngaho kabisa. Hari n'ikihe bizaguhira rye wasabona inspiration birangire ubonye umufungo uko abandi babonye ibiceri. Keep going, keep watching, keep moving, urebe ko wabona ibiceri. Hinduka umusazi, igira ikigoryi, urebe ko byakunda bro. So guys, impamvu mbikubwira ni kisiteye, ntabwo isi gikeneye abantu bigira serious, ntabwo isi gikeneye abantu bazi ubwenge. Cyitwa Nabi yigize ikigoryi, yigira umusazi, yemera gutoragura amashashi, yemera gukora ibintu bisebetse, ariko bro njya ngumenyeshe ko niwe mukire wa mbere mu bantu bakoresha ama TikTok, ari mu bantu bafite amafaranga. Tureka kujya n'ubu muri Nigeria, katuza hano mu Rwanda, muramuzi Bansabi, murabazi ba Kiponke, murabazi ba Kiramani, murabazi ba Nyatso, murabazi ba Mitsutsu, murabazi abantu benshi abahitmaker benshi mu Rwanda bakoresha social media, bakoresha TikTok, bakoresha YouTube, ariko bemeye so guys, bemeye kuba ibicucu, bemeye kwigira ibigoryi, bemeye kwigira abasazi imbere ya kamera, ariko nabakira mu mifuka. Uzabarebe bro. Tangira mwana, tangira ushake ko wabona ibiceri. Ngiye followinga ibintu tureko byagenda neza.